Prvo je bio put spasa, zatim je postao koridor života, a danas ovaj delimično oslobođeni pojas srpske posavske zemlje uslov je opstanka cele Republike Srpske. U stvari, on je jedno i drugo i treće. Muslimani ga s druge strane vide kao, kako kažu, srpski vrat za klanje, a Hrvati njegovo presecanje kao dobru šansu da se na delu isproba muslimansko-hrvatska koalicija. I zato već više od mjesec dana sa juga iz pravca Tuzle i sa severa na levoj i desnoj obali Save u rejonu Orašja gomilaju svoje snage. Više i ne kriju da im je cilj zajednički, preseći koridor kod Brčkog i tako obe srpske krajine potpuno izolovati od Matice Srbije. Kao vojnik ne mogu šta reći, pratimo ih i sa vojničke strane uvijek kontrolišemo koliko ih ima, kreću se i spremni smo. Pa čekamo ih, ne krenu, komu upać, kako se kaže vojnički. Ovdje kod Brčkog koridor je širok svega 5 km, međutim na severu je reka Sava i ta prirodna granica verovatno bi onemogućila žešći manevar hrvatskih jedinica sa leve obale. Zato svega nekoliko kilometara uzvodno kod sela Krepšić i Vučilovac Hrvati su na desnoj obali Save i do prvih muslimanskih linija na jugu deli ih nekih 6 kilometara. Koliko se neprijatelji nalazi ispred vas? Nalazi se jedno 80 do 100 metara. Je li često provociraju? Pa, provociraju više puta, ali mi malo manje uzvraćamo i jedino kada nam je potrebno da uzvratimo. Kad uočite cilj? Kad uočimo cilj i tako. Evo, sada je malo olistalo i teže se uočavaju ciljevi, kako? Pa pokušavaju oni da priđu, ali nema te šanse, dobri smo. Svi su momci ovdje, nijednom nisu mogli da, bar na ovoj teritoriji da prođu i da nešto ostvaraju svoje. Vi ovdje branite i južne granice Posavskog koridora, koridora života. Pa branimo normalno, sve što je naše, moramo braniti. Koliko su dugo na ovim linijama? Pa već negdje oko 25 mjeseci sam po ovim linijama ovdje. Branite koridor? Pa normalno, moramo da odbranimo. Je li neprijatelj često napada na ovom vašem delu? Pa stalno provocira, mogu vam reći, stalno. Malte ne, ali mi odgovorimo ponekada, što je normalno realno. Evo, u posljednje vrijeme se najavljuje ofanziva muslimanskih snaga i hrvatskih sa sjevera da preseku koridor kroz Posavinu. A to normalno, vidim ja i slušam i sve to je tačno, ali samo mogu im reći da nema šanse. Jer bar se ovdje nalaze pravi srpski vojnici i odbranit ćemo ovo. Da su naše kuće pozadi, moramo odbraniti. Prema tome sami mogu poručiti badal. Uzmicanja nema? Ma nema šanse da se mrne nazad. Bar ovi mi ovdje, a ne znam za drugi. Nema ništa. Samo im mogu poručiti, nek idu bolje nazad, nek da idu vam. Ništa više. Vi ste, je li imate braće ovdje na liniji? Nemam trenutno braće, sam imao sam nekad i oca i majku, sad nemam, otac mi tu negdje 200 metara levo. Poginao u ovom ratu isto kao komandir. Dokle će ovo trajati ne znam, ali ja moram dalje. To je bez daljnjega. Ako ništa, dužnost da se otac osveti, učvršćuju tvoju odluku da budeš ovdje? Čuj, da li osveta normalno ima svoja, ali njegovo je bilo da se bori, pa čak i moje. A bolje ja nego moje dijete koje će da odraste za 20 godina. Bolje ja da riješim sa tim muslimanima, s tim ustašima. Ajde, iti Marko dole, ajde ja. Da idem, hvala. 3,5 godine sam u ratu. I to s mladim ljudima koji neće dozvoliti da oni prođu. Bez razlike što oni zagovaraju koridor, da presjeku šta ja znam, to ne pokušavaju. Jer srpski se borci njih ne plaše nikada. Jer je dosta žrtava bilo srpskih. I sad da mi se povučemo, šta bi nam oni mrtvi rekli da ustanu? Zašto su oni izginuli? Ja sam imao brata koji je 4 dana masakriran. Ja sam ostao da ratujem s ovom djecom, jer meni je 55 godina. A da mi je 70, još bi bolje imao moral da ratujem. I poručujem da ne bi slučajno pokušali, jer neće proći ni što nisu do sad prolazili. Jednako koliko veruju da će najžešći napadi biti baš na njihovom delu linije, srpski borci i posavci, a i krajišnici isto toliko su uvereni da će svaki neprijateljski pokušaj proboja biti uzaludan.